Poštovani gledaoci, ja sam Dragan Filipović, vi pratite kanal TV Tajna, ovo su najnovije vesti. Danas su regionalni mediji objavili snimak na kojem se jasno vidi da se potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić vidi kako se naoružan u vojnoj uniformi nalazi u manastiru Banjska sa ostalim uniformisanim licima. Šta je prava pozadina ovog tragičnog događaja u kome su stradala četvorica Srba? Da li je ovo nečiji privatni rat ili čin patriotizma? Kako srpska javnost treba da reaguje i da se odredi na ovaj ceo događaj? Na sva ta pitanja pokušat ćemo da dobijemo odgovor od našeg današnjeg uvaženog gosta Vilibalda Erića. Gospodine Eriću, pomaže Bog, dobrodošli na kanal TV Tajn, hvala što ste odazvali pozivu. Dobar dan, pomoz Bog za vas i vaše slušalce i gledalce. Hvala što ste me pozvali, evo pokušat ću da svedočim istini sa znanjima koje ja znam. Gospodine Eriću, ko je po vama naredio Milanu Radojičiću da sprovede ovu akciju u kojoj su stradala četvorica Srba i s druge strane imamo stradale policajce prištinskih vlasti? Sad, pitanje naredbe je vrlo interesantno u toj celoj priči, ako baš direktno naredbu treba da kažem ko je. Zato što su oni ostavljeni, Zvonko Veselinović i Radojičić drže srpskih dio Kosmeta ili tih 10 opština, to je 4, pod svojim direktnom upravljanjem. Ako pričamo o šta oni rade i kako, sem što izigravaju da su političari, vidimo da su kod Amerikanaca i Engleza na crnoj listi zbog kriminala, droge, oružja, šverca oružja, šverc belog roblja i tako dalje. Svašta tu ima, migranata i tako dalje. Prema tome, nisu oni dospeli na tu listu tek tako. To je ta kriminalna linija. Ono što je važno u ovoj celoj priči je antisrpska. Zašto? Radojičić koji vodi Srpsku listu u ime Aleksandra Vučića, on je pristao da potpiše zakletvu pod Ustavom i zakonima te lažne terorističke države Kosovo, čime je znači odmah iznegirao da je i Srbin i srpsku državu i tako dalje. A onda je vidimo posle tih, tako da kažem, poteza zapadnjaka prema njima dvojici, prema kartelu Aleksandra Vučića, koji su ona karakterisali da je jedan od, da je to kartel koji je ubio Olivera Ivanovića zbog toga što se nije slagao s politikom te srpske liste, izdajničke liste. Vidimo da procesi koji u nastavku toga, od tog datuma idu stalno neki sukobi, blokade, gdje su Srbi posle svakog jednog takvog pokušaja mirnim putem ili ukazivanjem na to što se njima dešava, da se ne primenjuje zakon, ustav Srbije, prvenstveno, a čak ni te lažne države Kosovo, nepoštovanje rezolucije 1244, gde na kraju su i bivša vlast i sadašnja vlast Aleksandra Vučića dopustili da umjesto mirovnih snage Ujedinjenih nacija na teritoriji Kosova i Metohije budu NATO snage koje se zovu KFOR, one snage, iste snage onih 19 zemalja što su nas bombardovale i ubijali civile, i vidimo da američki ambasador koji pali sveću za poginulog pripadnika policije, kosovske policije, žali u dubokoj tragediji kao svi ostali, nikad nisu zapalili ni jednu sveću za te sve srpske decu, za tu srpsku decu, žene, ljude koji su nevini stradali u tom bombardanju 1999. godine, kada su mimo Ujedinjenih nacija Zapadna alijansa se organizovala i napala Srbiju. U toj okupaciji koju se mi od tada nalazimo, nikad Aleksandar Vučić, dva puta u stvari moram da kažem, izgovorio prije nekih godinu i po dana, kad su njegova politička glava, kriminalna glava bila u pitanju, on je tad spominjao rezoluciju 12 i sada kada bio je u Ujedinjenim nacijama koja je bila uvertira u ovaj teatar i operu koji se sad
dešava, koji se desio na Kosovo sa pogubijom ovih 7 do 10 ljudi, Srba, plus sa šiptarske strane taj policajac. Znači, vidimo jedan kontinuitet izdaja i raznih predstava. Jer, recimo, Srbi blokiraju puteve, Vučić kaže, predajte im te punktove, vratite se, oni postanu policijski punktovi i onda Srbima još teže da se organizuju. Još imaju manje slobode kretanja, onda se razne stvari dešavaju u sukobima ili hapšenjima koje vrši ta ROSU ili kosovska policija, maltretirajući srpski živalj i ovo ono, i onda se to koristi u nekoj svojoj odbrani, a ostavio se nezaštićen narod tako što se rekao policajcima da se izvuku iz te iste policije. Znači oni više nisu čak ni svedoci šta se dešava tamo. Ranije su barem i ti kosovski policajci bili svedoci, pa nije moglo nešto da se dešava ružno, kao što sada su ostavili da iskrvare, kažu najmanje 2 Srba koji su ranjeni u ovim, u ovoj bitci ili ovoj pobuni. Da, znači, onda kad sve to saberete i vidite da je svaki Vučićev potez bio u stvari uklanjanje državnosti ili izvlačenje iz Kosova Metohije srpskih institucija, državnih organa, sudstva, tužilaštva, medicine, zdravstva, univerziteta i svega. Znači, jednostavno Vučić je deo po deo predao polako, da ne pričamo o katastru koji uopšte nisu imali, koji im je dao pa o telefonskom broju, pa elektroprivredi, pa gazivodama, pa rudnim bogatstvima, pa ono Vašingtonskom sramnom sporazumu koji je on potpisao, pa aneks Briselskog sporazuma gde je on prihvatio nezavisnu državu Kosovo, gde kad pogledate sve redom, što je i dalje radio Atinska deklaracija, ova Tiranska deklaracija i tako dalje, gde je prihvatio sve prihvata ravnopravno kosovsku stranu, kao stranu sa svojom državnošću, sa svojim, tako da kažem, background, samo što nema stolicu u Ujedinjenim nacijama, a to njima više i ne treba, jer Albanija ima, a oni između Albanije i Kosova nemaju granicu, iako to je srpska granica, znači roba tamo ide slobodno, naša roba ne ide, i kad sve to uzmete, danas čovjek tamo ne može da dobije ni lekove, ne može da se adekvatno leči, rekli smo da su povučeni lekari i sve, nema zaštitu, ne, vi ostajete u stvari u jednom zatvoru. Vi čak ne možete ne izađete sa Kosova i Metohije ako vam naši graničari recimo ne daju. Ne kažem za njih, oni mogu sigurno, ali a to se dešavalo recimo kada su bili ovi protesti za Kosovo i Metohiju povodom onih prebijanja naših ljudi i tako dalje, kada nisu dozvolili našim ljudima da dođu, BIA ih je tamo hapsila, zadržavala i tako dalje, vršila pritisak na njih, kao i kriminalci Zvonko Veselinović i Radovićić. Prema tome, Radovićić se pojavio pre godinu nešto dana i rekao vraćam se na Kosovo, posle optužbi stranaca da je učestvovao u ubistvu Olivera Ivanovića. I on je uradio taj snimak negde na tim brdima i tako dalje i rekao da svi dobro znaju šta će to biti kad se on pojavio i vratio. Evo vidimo šta se to na kraju desilo. Uvertira za to je bila unazad 7 do 10 dana u engleskom parlamentu je jedna poslanica iznijela podatke precizne o švercu oružja na Kosmet preko Srbije, znači gdje to rade zvanični srpski organi. Znači, to je bio objavljeno i tražili su od sveta intervenciju da se Srbija spreči u toj nameri. Kada se desilo toku noći, ujutru sam dobio informaciju da su dan, dva pre toga 200 ljudi prešli iz Srbije. Sad ja ne znam da li su to prešli stranci ili Srbije, ali posle sam
Aleksandar Vučić u izjavi definitivno rekao, jer tu smo imali zbunjujuće informacije da su to crnci, da pričaju na engleskom jeziku, da ovo, da ono. Onda je on sam priznao da su to Srbi koji se pobunili protiv Kurtijevog režima. Ja bih rekao da su to Srbi koji se pobunili i protiv srpskog, to je Vučićevog režima, i ako je neki dogovor ili namera postojala da se podigne rejting Kurtiju ili Vučiću, ili da taj njegov govor koji je bio, kako on voli da kaže, patriotski, a za mene izdajnički, koji je jedino ličio na delimično rodoljubivi zbog toga što je spomenuo koliko je narod tamo ugrožen, na koji način, ali i dalje nije tražio vojsku i policiju na našu, znači vojske Srbije ili policiju Srbije, da se vrate po rezoluciji 1244, čime znači postupak koji se desio i ova dešavanja i ova ubistva naših ljudi su povezani sa tim nečinjenjem i nespominjanjem rezolucije, naročito zbog kršenja rezolucije od strane Aleksandra Vučića, kao i Kurtija, to jest i prethodnih šiptara koji su uticali na sve to, znači i svih ovih zapadnih zemalja koji pokazuju da ne poštuju rezoluciju 1244 kao najviši pravni akt. Prema tome, mi nemamo drugog izbora sem da poštujemo rezoluciju 1244. Da je Aleksandar Vučić danas, juče, proglasio okupaciju Kosova i Metohije, ajde da kažemo, ajde sve što je do sad radio, nešto je pokušavao, ali on ne pokušava, on jednostavno odrađuje nestanak Kosova i Metohije iz Srbije i nestanak srpskog naroda, jer je ovo egzodus koji on najavio i rekao da će vrlo rado da prihvati raseljenje naših Srba, da će on da prihvati svu našu braću. Kao što je isto obećao, ako bude dirno neko našu braću, da će on da interveniše rat. Evo vidite kako je intervenisao. Ja sam očekivao da sa Radovićem budu njegov brat i sin, pošto on ne može kao predsjednik, on je predsjednik svih građana, iako znamo da je on bio sve vreme protivzakonito predsjednik sekte SNS-a, znači još nekoliko funkcija kao što je recimo koordinator svih službi i tako i dalje. Mislim, ta bolest zavlašuje njemu pomutila mozak i razum, tako da sve što se ovde dešava je povezano sa njime i to direktno sa njim. Znači, ne možemo više da opravdavamo Vučića da on nema veze ni sa Zvonkom Veselinovićem, ni sa Radojičićem, onda ih vidimo na balkonu u Skupštini kad ide njegovo imenovanje za predsjednika i tako dalje. Onda, ali on direktno laže. A ovo, kao za sve što ostalo laže, on nema skrupula uopšte. Mi smo svedoci njegovih laži, tih obmana i tako dalje. I sad ovaj narod više nikom ne veruje. To je psihološki rat u kom on učestvuje zajedno sa ovim zapadnjacima. I time nam skreću, tako da kažem, pogled sa osnovne teme. Znači, mi nismo više slobodni, okupirani smo, gdje imamo namjesnika Aleksandra Vučića i suverenitet zemlje nam je narušen jer nam je oteo to Kosovo i Metohija, a već se sprema, oni ne mogu da sačekaju da se otme do kraja, nego već spremaju i u Vojvodini. Prema tome, ovu će zemlju podeliti jer oni vladaju podelama i strahom. Znači, Vučić vlada podelom i strahom, a kada je to bilo, onda je bilo krvavo uz njegovog prijatelja i familiju, njegovog prijatelja Belivuka, koji je poslije tvrdio da je zločinac, višeserijski ubica i tako dalje, diler droge, tu imamo i Koluviju zajedno. Sve kad to stavite, vidite da je to jedan kriminalno-politički, veleizdajnički klan koji urušava i radi protiv interesa Srbije i srpskog naroda. Njegove lični interese ne poklapaju sa interesima srpskog naroda, koji kaže preko 80 i nešto posto da je Kosovo i Metohija Srbija, da podržavaju Ruse, braću Ruse,
nevezano za problem kako će rešiti sa braćom u Ukrajini, to je njihov problem, ali Rusi koji su pomagali Srbima i dalje su u srcima ovih naših Srba. Sada, vratit ćemo se opet malo na sami događaj. Ima tu nekoliko nelogičnosti. Jedna od prvih nelogičnosti jeste zbog čega se baš u 2:30 ujutru blokirao taj regionalni put, mislim to je seoski put na kome inače nema saobraćaja. Zašto se napravila blokada na putu ko možda nema saobraćaja? U redu, neko će reći da se izazove reakcija prištinskih vlasti. Evo, ostajem na prvoj tački, pa ćemo sljedeću. Oni daju objašnjenje da je lokalno stanovništvo zaključilo da se hapsi po kućama, pošto su oni kao ovi koji su izazivali nerede zadnjih meseci hapsili i redom dolazili u tako noću, pa barem da ih zaustave, pa kad neko javi da onda ipak mogu da sklone se ti koji su eventualno bili predviđeni za hapšenje i tako dalje, i tako je nastao kao incident u vezi s toga. I onda su kao stavili kamioni kao predostrožnost. Mislim, malo je tu jedna priča naivna. Ako vidimo onoliki automobili, to je džipovi koji stoje tamo naslagani, ogromno oružje, mislim, ja ne mogu... Ja lično mislim sa jednom dobrom, treniranom vojnom formacijom da ovolika količina naoružanja i logistika i svega, da su oni mogli komotno da ušetaju do Prištine. Kakva Manastir Banjska i ona Brda, mislim, oni su mogli da ušetaju do Prištine. Druga stvar, da li mislite, eto kao iz ugla vernika, da se uleće na onaj način naoružani u sam manastir? Mislim, razumem ako su oni bili fizički ugroženi, ali opet... Ne. Neprimereno je da jedan Srbin pravoslavac ulazi sa oružjem u manastir ili crkvu. To je, ili da se koristi da bi se sklonio od, metaka ili granata i sve to. I da samo to, mislim, tu su izloženi isto riziku i bratstvo i tu su bili hodočnici, isto ostali vernici, bila je neka grupa iz Novog Sada. Od Sada, jeste, i bilo je propitivanje, ostali su tamo dugo, mislim, tako jedno ugrožavanje ljudi, ljudskih života, znači, dugo je trajalo ispitivanje svih ti ljudi, koliko znam, i neprimereno, kako da vam kažem, to znači da ne poštuješ sve to, znate. Jednostavno, rekao sam u tom jednom prljanju i izopačenju pravoslavlja potežu se razne stvari. Možda je čak i to svesno, nesvesno, ne bih da optužujem našu braću previše, jer su bili verovatno očajno kad su ušli u tu zamku, kada su ostavljene od strane Beograda tako da budu, kažem, uhvaćeni, da ne kažem na kraju predviđeno da se pobiju. Mislim da nije ipak red da se ulazi u crkvu i da se na taj način brani. Postoji, znači ono što smo i ranije pričali, da vas podsjetim, Dragane, u vezi Srpske pravoslavne crkve, generala Hodgkinsa, koji je izjavio NATO, to je zapadnjacima najviše smeta pravoslavlje, to je Srpska pravoslavna crkva, i koju su, evo, Vučić i Milo krenuli da rastaču unazad 4-5 godina, kada su otišli u Vatikan i pokrenuli projekat prekrštavanja Srba, tako što su počeli da otimaju svetinje, pokušali su to u Crnoj Gori, eto, braća u Crnoj Gori su nas poslušala, opomenuli smo i da su ova dvojica sa ustaškom ideologijom spremni na sve, i oni su odreagovali, Bogu hvala, zato što ipak imaju nekakve, tako da kažem, bolje društvene i rodbinske odnose. A onda smo vidjeli drastičan primer gdje naš patrijarh koji je izabran u kripti odlučio da pokloni na svoju volju, ne pitajući ni srpski narod, ni bilo koju volju drugu, ajde da ne pričam dalje, ili neku instituciju, da pokloni sve svetinje u Severnoj Makedoniji, kako on to zove, to je našoj Makedoniji, to je našoj južnoj zemlji i našoj južnoj braći. Prema tome,
ovo je jedan proces koji se odvija i zove se stvaranje Kosovske pravoslavne crkve, to jest jedina parohija Raško-Prizrenska koja se odvojila od Srpske pravoslavne crkve, ne odvojila, nego je rekla da ne želi da učestvuje u prekrštavanja Srba i da ne želi da učestvuje u odcepljenju Kosova i Metohije. I oni zbog toga su bili kažnjeni, 120 duhovnika je proterano iz Srpske pravoslavne crkve i tako da kažem, to je jedina teritorija gdje je ostalo onako, kako da kažem, da je duhovnost primarna i da duhovnost je osnovna u srpskom biću. Oni su to, znači nije slučajno izabrana ovlast Raško-Prizrenska. Znači, kao jedna od najčistija duhovna, tu prvo mora da se krene. I tu mora da se zagadi i crkva i manastir i Srpska pravoslavna crkva. To su sve počeci toga, to treba gledati jako duboko, jer sve ovo površno, sad bi se ja pitao ko su ti ljudi naši, Srbi koji su to branili, ali pošto oni ne daju spiskove, sem spiskove mrtvih, pošto se ti ljudi isti izvukli za Srbiju, meni nije jasno da nema imena njihovih prezimena, videli smo kako ih izvlače, kako ih američki dronovi prate i tako dalje, ili albanski ili šiptarski, mislim, ne znam više čiji su. Jednostavno, meni je bilo jasno da su im mogli pobiti sve. Znači, ko je pregovarao o njihovom spasenju? Kako je moguće da Radojčić uđe u sve to i da bude ostavljen, da bude u jednoj mišolovki? Znači, a da se pre toga zna, pričali smo o švercu oružja, pa onda ta kosovska policija i te specijalne jedinice su se pripremale, pa se onda to desi, a onda baš njegov prijatelj to izazove tu pobudu. Pa kako su znali to onda? Vrlo interesantno to. I predstavnik Srpske liste, koji vodi sve to i vodi celo to srpsko Kosovo, tako ili kažem bolje rečeno Kosme, preciznije kako mi to želimo i volimo da kažemo. Znači, vidimo da je ovdje politika apsolutno prešla u kriminal. Drugo, veleizdaja je prisutna non stop. Znači, Aleksandar Vučić kao veleizdajnik mora da se uhapsi za sva njegova zlodela. Za sve ono što su radili i na način na koji rade protiv Srbije i srpskog naroda. Zato što ne poštuju zakon, zato što ne poštuju institucije. Zato što ne poštuju volju naroda koji kaže da je to, a to je Bogom data zemlja srpskom narodu. I taj srpski narod hoće tu zemlju da i dalje bude njegov. Prema tome, niko nema ništa protiv da živi kogod, Turci, Šiptari, Romi i tako dalje. Živjeli smo dosta toga. Zašto se sve ovo dešava? Pa dešava se da nam otmu prirodna bogatstva, hoće da nam oduzmu delove teritorija, znači prvo Kosovo i Metohija, posle Vojvodinu, onda Rašku oblast, pa onda Vlašku i da ostane Srbija nešto malo i neće se zvati Srbija, a neće biti više ni Srba. To je definitivno kako nas truju i zagađuju i hrane otrovnom hranom ovim parizerima Vučićem. To je, znači, krajnja drskost, krajnja, kako da kažem, onako jedan kreativni čin kako ubiti i nestati u tom činu nestanka srpskog naroda, kako ga poniziti najniže, eto tako ti nekim parizerom, gdje mi od jedne zemlje koja je imala stočarstvo, poljoprivredu, energiju, rudna bogatstva, resurs ljudi, umova, znači mi smo to sve izvozili. Pogledajte koliko su naši ljudi uspešni i tako dalje. Dozvolili smo sebi da oni koji kupuju diplome, oni koji ništa u životu nemaju priznato da su nešto uradili, barem nešto, da su sazidali kuću svojim rukama i tako dalje, da su bili vredni, radni, ti koji nemaju ništa, sa lažnim diplomama, profesorskim, doktorskim titulama, koji su spremni da ubijaju ljude, da otimaju im iz usta, oni vladaju danas nama i oni nam drže etičke časove, naravno, bez morala, bez duhovnosti, bez
Boga u sebi bez ljubavi prema svom narodu i otadžbini. Znači, počelo u Sarajevu sa pijacom, onda Račak, onda imamo Srebrenicu. Znači, šta će nama Srebrenica? Šta će nam neke hladnjače koje plinaju po nekim jezerima i tako dalje? Znači, sve je to dio projekta kako satanizovati i kako proglasiti srpski narod genocidno. Znači, to su sve te akcije, znači nikakav interes Srbi nemaju od ovoga. I nisu učestvovali lokalni Srbi u onom obimu kako bi trebali. Znači, samo šteta. Samo šteta. Znači, ono što ja vidim, više mi liči na uklanjanje svedoka. Znate, gde je odigran jedan teatar između Kurtija i Vučića, a ovaj trebao da bude kolateralna šteta. I videli smo kad ih snima dron dok sedi dole, dok sede, a Radojičić šeta, kako mu neko javlja telefonom da ga slikaju, da. Ko može da mu javi to da ga slikaju? Ajde sad razmislite, ako je američki dron, koji mogu da javi ovome, da ovaj javi njemu, pa da... Mislim, sve je potpuno jasno. S time da je Radojičić izigran, pazite, dokumenta ostanu, spiskovi oružja, brojevi, onda njega slikaju da on nema ni maske, a oni su svi bili maskirani ili polumaskirani. Vrlo je interesantno sve to, znate. I kao što vidite, ja sam među prvima i rekao ovo što sad pričam, da ga je Vučić ostavio kao nezgodnog svedoka, jer on je već nezgodni svedok na tim američkim engleskim listama, kao čovjek koji je učestvovao u ubistvu Olivera Ivanovića. On bi morao da kaže koji mu je politički, tako da kažem, naredio to da uradi. Ono prvo pitanje, ko je naredio sve ovo? Prema tome, ova igranka je na štetu srpskog naroda. Ovo ja moram da kažem da je igranka, nažalost ljudi su poginuli, oni su mislili da rade herojski posao, da se bore za srpstvo i otadžbinu, ali vidite da su zloupotrebljeni kao stotine hiljada raznih, kao i oni ratni invalidi koji nemaju čak ni obeštećenje, koji nemaju ni priznanja od ove države, kao oni oficiri i policajci koji su otpuštani zbog toga što su bili sjajni borci protiv NATO, Vatikan, CIA, ustaškog lobija i koji se svi sklanjaju iz službi, kao i ljudi koji se sklanjaju iz politike slični meni. Prema tome, sve ovo navodi na to da je organizovana režija, nažalost, sa namesnikom Aleksandrom Vučićem, sa njegovim službama, sa njegovom vojskom i policijom koja je odigrala ovaj završni sramni čin. Vidimo da je i proglašen dan žalosti za sutra, 27. septembar. Čak se ni ne navode kao razlog zbog čega se ošte proglašava dan žalosti, samo je tu kao tragedija se dogodila na Kosovo i Metohiji. To može tako da znači da mi žalimo ali ispadno da mi sad možemo tako da žalimo da je dan žalosti za ove prištinske policajce. Nisam ja primetio i ove patetike. Oprostite, da, sad pa ćemo nastaviti. A također ja mislim da je glavni ključni razlog da se ne bi odigrao derbi, jer se on plaši reakcije ove. Ma nije samo derbi u pitanju tu. Zašto niko ništa nije govorio do 8 sati uveče? Nijedan jedini medij. Ovaj pregovara da se oslobode, da se spasu iz oručanstva. Nije to jedini razlog. Moglo su se objaviti bilo koje vesti. Neke lokalne, da neko šalje. Pazite, znači, N je radila break news, ali sa strane tamo, s druge strane. Oni su prenesli kako to druga strana vidi, šiptarski. A sa ove strane je moglo isto da se radi to, jel tako? Imate i novinare koji su s ove strane, naše, srpske, i ništa nije izlazilo. Znači nije bilo dozvoljeno... Gospodine Erić, oprostite, jeste tragičan slučaj, a sad ste me nasmeli. Da mi imamo novinare u Srbiji. To su samo propagandisti, molim vas. Da, davno smo to konstatovali, nego samo kažem. Razumem.
poenta je tome da mediji se nisu oglašavali, nismo im čuli glas, ništa nije bilo. Znači RTS koji treba da zvanično, da direktno to prenosi, jer je naš srpski narod i naša zemlja u pitanju. On to ne radi, nego nešto onako, poluvest i ovo ono, i najvažnije je da će nam se ovom obratiti u 8 sati. Pazite, u tako jednoj sramnoj činu izvještavanja RTS, gdje su rukovodioci ljudi koji pljačkaju ovo, eno ima razni dokazi koliko su pokrali miliona evra po televiziji kroz svoje produkcije, kroz Vučićevu šemu pranja novca. Znači, dok ne osvojimo RTS, narod, mislim srpski, dok ne preuzme to na bilo koji način i dok ne informacije ne počnu da izlaze istinite, mi se nećemo osloboditi od ovog jarma, NATO ustaškog jarma koji nas drži. Prema tome, ne možete dobiti ni jednu informaciju koja je istinita. Da bi na kraju, poslije 7 godina, kao u slučaju Olivera Ivanovića, Bata Gašić izišao i rekao da su Njemci krivi i znaju ko je ubio Olivera Ivanovića. Jel vam to ne govori nešto kad on kaže da znaju ko je ubio Olivera Ivanovića? Znači, znaju. Da li je zbog toga Radojičić žrtva svega toga? Znači, imali smo Arkane, jel tako, Arkana i njegove Arkanovce, koji su odradili neki posao u onoj velikoj Jugoslaviji. Znači, imate jednu tu ekipu kriminalaca, onda ste imali Legiju, ovu celu priču šiptarsku, kako zove, Ljuba Šiptar, ili ne znam kako zove, zaboravio sam, iz Zemunskog klana. Znači, vi stalno imate nešto da vam je politika uvezena s kriminalcima, a da je to sve na kraju neka vrsta izdaje. Znate? I onda Đinđića, da li su ubili kriminalci ili su ubili Amerikanci ili Englezi? Znači, sad vi stalno imate, vi još ne znate ko je ubio Zorana Đinđića. Još uvijek se krije. Pa ne znate ko je ubio Ćuruviju, a žena je svetog. I prepoznala ubicu i rekla ovo ubica. I oni neće ni to da sude, neka sude nekoj dvojici DB-ovaca. Znači, u ovoj zemlji nema istine. Čim nema istine, nema pravde. Znači, zašto? Zato što nema Boga. Znači, niko od njih ne vjeruje u Boga. Niti Vučić, niti Brnabićka, niti Ivica Dači, niti svi ovi redom, niti Gaši, ni Julin. Sve vam je to jedna izdajnička priča, sve treba da pohapsimo i stavimo u zatvor i da napravimo mirnim putem da živimo svi u jednoj lepoj državi kao što je Srbija. Gospodine Eriću, zahvaljujem se na izdvojenom vremenu za naše uvažene gledalce na ovako otvorenom razgovoru i želimo puno uspjeha u daljem radu. Hvala, Dragane. Molim, prijatno.